Obuhwezo bubuhirweho Engineer John Bosco Karisa orugire kusinga karuru ko bunyishengero ahabwa buhweje West. Amashomero agatungire gari Munyakahita Primary School, Katinda Primary School, Chahenda Primary School, Hope Primary School, Rushambya, Nyakitoko Secondary School n'agandi mingi. Kandi buri shomero ribirende tunga amabati kinana. Masomero agateriro mu rukogu tari mu ishomero ryona rya primary. Konka nkekerezia ekasarame yagera nketandikira abana okushoma. Mbweno nyowe obunabire nindonda karuromu nkagambira abantu ngo ninja kugira ngo buri ishomero ryona eryo mu Ruhweju West eryayombeke kizimbi ekikwetaga amabati kinana gasembure ninja gabahereza. Kandi eco ninchikora abo kugira ngo aba bana bato babase kushoma nyensya ebabere eyomugasho. Abashomesa bakuru b'amashomero hamwe n'abazire basimire Engineer Karisa habwo kugira umujinya gwo kuhagira ebyo bwegese. Twine classes ina abamwe abana babembegera omucyaki, abandi begera omu office, abandi begera omu karastia. Mwenu nitwara mu kishogo kusima honarebe Karisa ahabweki ekiyatukorera. MP witu omulungi abwo kufaho okagira ngo amurudogu nintiye kwamba tayayire kandi mbaretere ekinabaraganisa we bari muno isa kureba ngo arebro busanzwe bwitu mazuma abana bitu baye batineho kusomera abana bitu babemba bona basomera mu Kereziya konga tumusima kurenga astandikira project egiye kugira ngo astereho bina okurugera hari Engineer Karisa naija kwateraho amashomero gona ga government n'agabantu buntu. Omuganda RDC na mukuru w'abakozi ahabwa district ya Bushenyi batabukire bakuru b'amashomero ga primary bwanyuma yo kushangangwa amashomero 5 ebigezo byagobe kwasirwe ahabwe nshonga zitari zimwe na zimwe. 1074 division 1 that is 23.4%. And division 2, 2,758, 60.2%. Then division 3, 486, 10.6%. Division 4, 135, that is 2.9%. Kuyamba nka association mubirije. Mtakubasa kuyamba kuyo. I tell you, I have files of disciplinary cases. Nindona na kubitandikira. Kunkanoza kwetu mushomesa. Natino wadiyo. Natino wakao maiko tamwine okaba kama tariko nangatariko bakuru b'amashomero bashabira okusasirwa barukweraganisa okorogwa baresere akububa chitaho twaza kushitama na kwete executive yanje tushitame tukore strategies nyingi nango tukugira ngo ntuzakureba icyo cyonka ntuzakureba na areas ezindi munonga yitushemeye kubantu yambana tukakora hamwe tukakora ikijegere tukakora nk'amahiga ashatu kurango ba headmaster bakora je emirimo yabo. Direction of course ebindi bya refresher courses ahandi hingi batwabura kandi yari guidance yabo ninchiriza ubo abacyurire nababire binebe ebunde ebizibe bindi duhangana je kongera kutubasa aho twahurira kandi twayega okugwa kw'abana no kwate ebigezo by'amashomero gamwe inshoba bebembezi bazegicerire bakuru b'amashomero okwehindura bakama ba office bakebwa mu rumo rw'abaresero mu ishomero. Nshobya burizo konke bibyo natutura mu babaje but that grace cannot be deliberate to remember precisely and forever. This is the first district. I think it happened in a batch, but it was one school and it was sorted out very fast. The Yokushangara Disiba enable copy. Copy means you are informed and monitor. 1, 2, 3, 4, 5 schools. And the reasons, connivance, cheating. Gasha kwa Juliet Charisima na Ben Muhozi.